विष्णुपादाब्ज सम्भूते गंगेति पथगामिनि धर्मदयेति विख्याते पापमे हर जाह्नवी पुष्कराणि निदरथानि गङ्गाद्यः सरितस्तथा आगच्छन्तु पवित्राणि पूजाकाले सदा मम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशिवो निसुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतवः सर्वे ग्रहाः शान्तिकरा भवन्तु। गौरी पद्मा शची मेधा सावित्री विजया जया देवसेना स्वधा स्वाहा मातरो लोकमातरः धृतिः पुष्टिस्तथा तुष्टिः आत्मनः कुलदेवता गणेशेनाधिका चेता वृद्धो पूज्याश्च षोडश कीर्तिर्लक्ष्मी धृतिर्मेधा सिद्धि प्रज्ञा सरस्वती माङ्गल्येषु प्रपूज्याश्च सप्तैता दिव्यमातरः नागपृष्ठं समारूढं शूलहस्तं महाबलं पातालनायकं देवं वासुदेवं नमाम्यहं क्षेत्रपालं नमस्यामि सर्वैश्वर्यनिवारकान् अस्य यागस्य सिद्ध्यर्थं पूजयाराधितान् मया पूजयाराधितान् मया सर्वदेव नमस्कारः। ଏହି ମନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଯଜ୍ଞସ୍ଥଳକୁ ସମସ୍ତ ଦେବଶକ୍ତିଙ୍କର ଆହ୍ୱାନ କଲେ। ଯେପରି ଆମ ଘରକୁ ଅତିଥି ଆସିଲେ